Yeah. To chumeria ke winge to fight against these scammers. Na ikankuwa politicians bara tutumira ringi kai ithro ye ithre yenda ikayoe mwisho na bambe ikuibanga ora bachoka manto ya batu aindire bambe ile kurai ground mashinani lazima anto bakure. Nkiripoti na Meru TV Mbetanda Msmuturia wa Dhirenja. Nabo tugitana mbere nabo abiashara barabara itakanguge chia maiga mono madereva jarori abokeri rori ji amwena enji maiga ne barare na mushemanio na antere chia Kagoma ne ukwariria mawatho jegie nguge yao muno tan iria ibate kwetherwa igikamatwa. Frank Munene gato nengerie cio Jwethere tojore muchamano jo munene ntere chia Kagoma geshigo bunge ge centro imenti irane ogategate kana center yo kamati bo maiga yara ya tantere chonde chia county ya Meru county Isoro na kinya county Tharaka Nithi mono akamati baba barori chonde bakerekera muchamano ne jojo baro kinya ene rori na kinya barabethara bakiaja maiga ne kiriba maiga nonto bakwarerio rabageta na mbere no litibo bongoge tora totaliro ne mukaririgete wano Patrick Mutuma na yoni ndurinde chairman wa Jijenge Trucker Sacco ire kavite kana ithura ya umbrella ire ikuthithia kiama kia Meru kia mandereva kia enengare ene kware na kinya antu bara bangi batutethairie agents betu kwendia into bietu ndene Meru county joge tumete tuthatu na muchemanio na emwe muchemanio jotu na arua ne ure yake na yumbete kwithwa tuchumburete for so long na iturabete takinya bo muchemanio jotu kenda batuthimira ngari cietu na tumenya capacity ra tubatio kamata na tumenya igari mwe ikg zingana capacity FSR ne riko capacity M10 ne riko na batu kenda tumba kwithwa na atwe tweneka kwa overloading ngari cietu igakara bwega itithiria maguru rami cietu itithuka na kinya batu tuingwa nonto twilo abiding citizens kenda tumba gwetania na sheria cha Kenya ora ikuga na arua nonto ni antu baba ingi mono betu baumiete bana ngari kugwatwa ni kena bakaringwa faini nye 350,000 bama batikomba kuria be marandune na tuona batu twakoro Meru tutete bwega na tutethwa turi biashara babega kana tutikuria biashara cietu atu no enterprises na chono monka iga change prices na change na twathie gesheria ire batere kwethura irio ojora buize mauta ijaiterie spare chaitia magoro jaitia na mantu yake ja maingi bama wandreba betu bara twandikite kuringana na uria ngari utikei kuona kani imagine ngari geta Tharaka ikajana 1,500 1,500 re ukomba kuri ndreba oku ukomba kuri ngari ku spare so ibi bujo ndema imantu jaraja tumeta twetha turi amona arua kwareria mantu ja welfare yetu as a family truckers ba Meru twethwa tukimenya welfare yetu ikariata na tumbokarania na ntu bonthe bwega tumba gwita njira ene bwega tutina wasiwasi tutukomba gwicitha ngari cietu itekomba kwengatwa onto majara mainge tomatoka inyangari ikagwa nau ikaora inyanto kana ikauna nganto tomatoki anto bakena so turenda betho bara chore beto kuma na arua nabo kinya bangi bakigwatira mutuma mukaririgite wao ni bataririte mono weru bobo ne babaterete gwita kiri mwingi ni onto kinya marija kethero ya gichenchia na bethero bakibere ona kugwatanira nabo nonto kinya bongo ne bakonda kona ganto bagitaririe kinya mathina jara bethero bagikurukira ja gwitia kwa maguta na itugwiretio mono wona ura gikundi gya truckers kiombo semania na quality owners na agents na loaders na drivers bonde beja baramwe twinde tuitaga twina aimu ya kuimprove biashara yetu ya transport na kinya ya ugitwa maiga tugatetheria ku enforcement jira yonde tukarikania na arua mantu ja ronde ngijwa maiga kejera lori bati ukamata 600 twe kwale owners tuka enforce that rule na tutekaira marori kuringana kiwango era nkurukia kiwango era ibwirete ukamata dai maguta jaiterie space jaiterie uteu tukomba kuthithia buru ikyo kuona tuga na arua tugukinywa mwisho tutirimane tone ora tugita no ntu into bireta bigaitia maguta jagaitia itukunywa simiti weta yaitia nukugura uro gwaka watenoga lakini rutere rwetu iru tuinyairwa no ntu bakwaga unity kona aru iro tugwe mwisho tuga tuthithia unity tumbe gwita mbere utumba mbira mbijana ngari muthanga nusu ngari ran kwametha muthanga inkurukia tani 15 kagwatwa inkurukia ngiri 40 baini kwa muthanga tugetekanire ngawikira muthanga kuringana na ura tukauga nungari gekairwo muthanga ura jubati kuthwa gwikiri ukejwa mbira muthanga jwanyia
muthanga ngajwa kali muthanga jwa kwa bati kutho jwikiri ontuko urithira ngari ibutwa ndereba na arua rojo akandi kuongi no ntuita kwa kwaja kandereba ojo kari ja mbeca cia ngari te kari ja mbeca cia ngari inguge thukire ingombe ngeta mpendie njampongere mbeca cia mwene ngari kenda ingana iskuru ntiria kenda mbeca ingana cia mwene ngari kwa kuma na arua tafadhali babu customers betu abo gatwerewa na tutebuinyiria atugetikania twigintu kimwe ene ngari ene marandi ene kwendia into na inyarundas nabo muntu uri arwita wa mura ciringi 200 gwita muthanga shwari kuma rukiri mwankoro muntu itite muthanga za ciringi 200 nuko expect muntu kweli inya school fee ara kweli nonto tiga gwatu inyere kamono nonto customer wengo atikwerewa maguta itetie ora mwenderia murigo ria maguta ya uma 107 nu bakugura inya thaizi bati turi ene rori tukethera at the end of the day kutikio tukuona no na kinya barabo karangari ne cio tukwenda bona mbeca nundu tibandikite bakarbona wangari ne tukwenda nyabongo bethera na ngugi na bona mbeca akuma kagoma gicigo bunge ge Central Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene Ntito tia Frank Munene nicho tio tunaikira kanya ga wikia kana ga konokoka kanini indi ni shokerete twite na mbere na ntito tia Meru TV damugwanja Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongere thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana otoriongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbetigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini
kaingo tumenya mainge na twina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Tugicokera na nteto cietu ni ati kuthingatira rugono rwa aciari kenda ba cukuru ya Kilimanjaro bara bombete kwithirwa bagwatitwe andi ni bararekererwe na mung'ana jwa shiringi 6,000 na aria bombete kwithirwa bakiuga ati nteto iria cikwita na mbere cia kuganoka bayaga majani ati ni ciorongo na nkuruki bakuga kabaja tujaga jawithire na nande barombete uchunkuni bothithwe bwegie nteto iji nkuruki na nare nande barombete kinya uchunkuni bwa utomeri bwa intobia cukuru iji bomba kwithirwa abokethithwa nkuruki ni bombete kwithirwa bakimeneria mwarimu munene wa cukuru iji na araba baugite noka atonyeretwe ni antu bateba cukuru iji. Adams Muturia wa Thirinja ari nacio. Aciari kenda bathukuru Kilimanjaro na gicombo gatiganisti bara bombete kwithagirwa mpene bagirikani bombete kwithirwa kiamanya thukuri barikite kwithagirwa ntukoru ari arabarare bekungura ndene ntera yekuru mutindwa twawatiro twiketha mayani ya skuru kwentu kwa Jumatatu twaikua nchaire mekindori twarara ndene rona twaikua koti alafu irio twaitero ikoti twara Meru prison thai turaumira na tawatiro twita wamba bakuia mayani ya skuru na ikoria ndi aribo nene sana no ntuntetegeria kuona mwana akiumia nde Kilimanjaro oni ndomerete bayoyo skuru ya Kilimanjaro ndioria kioria kwao batweka twakaraka twe ng'ondu ite na murethi kanya kauture Kilimanjaro kwa yele batwe twetiamba na ndioria kioria nkioracia kinyatiania yonthe na Meru yonthe ne atia mwamba akuthima mayani akathimira na mbe skuru noro ukuketha mayani akenderia kanisa oni ngetwa mwamba nimbigerie mayani yakwa skuru nora wenderie kanisa atetwa mwamba Kada mayani ukenda tutethetwe ni thirikari tumba kuona maana bau betu bathoma boeana nikatuganwa na twayirwo twe mayani na twatotulwa twatotugaririo nginya nara kwa twika tutariria katuga wa twatulwa ngarene twatora mekindori toma mekindori twata ngondone toma ngondone twandwa mekindori ndi megiye twandwa mutindwa twara mutindwa twara tuturite na kwa ubatu tutuguweta katoge mayani yogenda na wetu bathoma onini ndathurwo ni aciari ndwamira mayani kintu kira kindiarite sana buru ni mwarimu weta na kambuni ekere yaro na tampanya baro akinyemwe yondo miongo mbero ntemane ntiugetha akeyango atakiwa ndi na wamba nini ndaete aciari babonthe ngwe endo ni kira kiondiaria oni mantandi sisi na ndisi ai oni ndanda waterwe ndene mwe mekindori ndete ndatimana matatu mainge muno ketha kabamenderia no bawe ao inde kinara ngai oni nyasi o siesi amborethera imbo yike thakare ndomba ntemana kori na koya na mayani bikuma ni twantu betu aciari baba kere nyuma kumba kwithira kirukiro kumantera yekuru ya mutindwa bawete bote amba mayani ndikira babutha chino kari otonga bathukuru nonto mayani yethirita kendo kaitakara ni komite thukuru ya kenda ironto batukumenyaka ndira wa bambete kwitha beketha mayani akumba kwitha kithimira kire nambe thukuru natika to ya mayani batu turi aciari imani ya skuru twaketha nonto turi aciari nonto bara maketha mayani baketha bakienda cia na tukari ya aciari tutetegere bende mayani ya skuru atwaketha mayani ya skuru kenda anabeto batethuka nonto anabeto be skuru ya Kilimanjaro byatumite twato batuyete mayani katoketha mayani ya skuru turi aciari
ikenda batu ana beto bomba othethuka nontu bara bari kwa kamitera yari kwe wamba kayenda yaketha mayani ikenda iria kanisa na tore aciari togua utebo to mama ana beto bare thina na mayani ya iyo ibyo nto togura batu katwagetha mani ya skuru tore aciari ba skuru mwarimu na etethia aciari mbeje ngiri 6 na mana 5 ya bia kuria ndioria rira mani aba kwendia na iyo yatwona ira mbeje ciana skuru ni mbietomi seli mekindori ntuku enju matatu eoro toka matoto rugirendene eru oro twara iru mero seli ikuotorere tokari yarimi na bature tokoru mero prison tote na makosa kinya yare gotwene nyari sitira tothimerete aje sukuru mayani kunda romba thirikari efuatilia anto bau kinya ntuko yamba beye na silibu ira baketherete December na January kenda tokaibwa twe free bate tokari achiari bagire manchoma kwa hivyo ndiaria hii report yetu ithira iri account governor kana governor Omeru ibakwaya mundo Kilimanchoma Primary School namenye mundo Kilimanchoma iyo Kilimanchoma Primary School na governor ndamuoria amenya Kilimanchoma ikwari ne amba ya mundo Kilimanchoma former county council enenkerete muntu individual Muthia burachari bombe cha kwitha kirombarongiro chunkoni kumba kwitha kibwitho chunkoni na kumenya babethirite bakenda mania na babethirite bakendro ni bao ora bawite thukuru ni thirite kilukira mancho kathomba muna kwithira bena kathomba cha mayani ouende baatu tokari asi ari bakire Manchoma Primary School tote kwanda mania school yake the akienda kwa torenda sukuru mania school ya Thimairo school kama kawaida nonto school ya Kilimanchoma nyeke the ina loan tirara mbere loan korewa loan no bwire yawa na ikare wa mania school na uti ambere thirikari yunkumire kenda ndwera Kilimanchoma yomba kuthira nonto ba tore aciari to kumiska mno na school eto eteno tethio kinya nunu nonto baba uba unkumira mba ba iketha mania school bakenda sito kwenda thirikari yingilie kati yawoni nyaba mbera nyaga mbunya bangi na ndiwe nyabangi nyaba mbaile ntegario monyo bangi na ndawo ibo ya morungu abatharimira na nyo bangi nindi uwatere ndizizi na urwani na kuingilia skuru akiuma nondo ndizizi ngwegete manto a skuru chukuru ni mochiari na mwarimu na mbondi ende theneo ni gukita mwarimu na kiwa na retera andu oni ko mwarimu aterete no tunabwetherwo clearance tena renge ndizizi na ndisi yae te baba yako thia ta mwarimu aretera andu othia atera andu ibaba yako yokia yani atu skuru ka elwe ka bwetherwa eka monitor ende oni diwanire pona ndara prison dai meronde ende dai koromba butuburu trikare to aelie kumatiani betanda msimoturia wa thirenja na nteto iutia Adams Muturia wa thirenja ni cio tukuinga na cio nteto cia Meru TV thaa mugwanja no indi ngakwendera uraithiria bubwiga bwa Meru TV tucemanie tukiarojo iri ntuko ya Juma kire mubango joa toringe ime tinda bwiga nimbitagwa Nancy Ndogo.